کرو عزیز کو خود وکال به اگر کره کی تهبانا و نو کچکی زیرک بانا خراب کرا کر نکچه والله ايرو تمام افضل تشوك اخوان بشم جديد ده جديد صرفك لسر شواكي كتم نامه ببینیم واو kişiler bu gece. Bizi etkileyebileceğini düşündüğümüz bazı kişileri tespit ettik. Bunların en kısa zaman içerisinde ikna edilmesini istiyoruz.